So, atong tagsa-tagsaon, in Luke chapter 2, verse 22 to 24, Jesus went to Jerusalem. No? And then, ang tuyo niya, the purpose of it is purification. Purification, as you know, applies only to the mother. No? Dili siya makahikap ng baso or kanang mga object na holy or religious objects. Di siya makahikap na for 40 days. No? After 40 days, magpa-purify siya. Manto siya sa templo. No? Na rights nila na ilahang sana. Tulumanon. Ano ako nigilan niya para at least masulit ang ato pag-study sa Bible. No? 80 days kung babae. No? And then, within this period, no temple visit. Walay temple visit. Si Lucas, supposedly, kanira man ta ang iyang i-appeal sa kaniyang reading. But iyang i-appeal ang presentation ni Jesus para keeping two birds in one stone. No? Presentation ni Jesus is consecration and redemption. No? Una mo'y panahon, you read Numbers 18, 15 to 16, and Exodus chapter 3, verse 16. To summarize, remember when they hurriedly permitted by the Pharaoh that they can now leave Egypt, no? When Moses asked the Pharaoh, let our people, my people go, then the last plague that was given to Egypt, to the Pharaoh, is the death of the firstborn son. And then because of Moses, he advised everybody sa iyahang mga Israelites nga to sacrifice a lamb and then sprinkle the blood of the lamb sa entrance sa ilang balay. So, tuod man, nalabyan sila sa angel of death. And then, the consecration and redemption, the meaning of that, it is being practiced by the Jews after that, na every firstborn children nila, ilag yung i-consecrate and then i-redeem nila, meaning bayaran nila sa Ginoo. Bayaran ba? Karana mag-sacrifice nila halad, no? Halad. Mag-sacrifice nila kung sa'yo sacrifice nila kay si Mama Mary, pobre man sila, instead nga young turtle doves, gagmay nga mga doves, wala may kwarta kay mahal man na, kanang ordinaryo na lang ang doves, no hindi pa. Isukot ang pari, ordinaryo na lang ang doves i-sacrifice. Ang ganing sacrifice, including ni sa mga animals, no? Kung di rin ma-sacrifice ang animals, balian o liog. I will break your neck. Kung dili ma-sacrifice, dili ma-redeem. Dili siya ma-redeem mo. No? And then, circumcision is 8 days. No? Because this is the covenant of God and His people. Circumcision. No? And then, mangutana mo, kano saan man siya? Di ay si Jesus na present sa temple 40 days after. Kay 8 days man siya. 8 days man siya gitulik. 40 days after, i-present siya sa temple. Tuyog ni Mama Mary, kay i-purify man si Mama Mary. Amen? No, naklaro na siya? Mo na yung question kaniya. Di ba? And then, observance of the law in Luke chapter 2, verse 41 to 42. Tas-tas ni nga explanation. Anyway, mag-pick up na ko na later, no? Tas-tas na siya explanation. The plan of salvation of God sa Old Testament for the Jewish people. For, remember, for the
first coming because of the original sin of Adam and Eve. No? We will be saved with that. And then in the New Testament, the salvation of all people. Tanang tao. Pangutana mo bitaw, ano na yung pangutana? Dami na nangamatay. They are only sleeping. Bubangon na sila pagkabon sa second coming for the salvation of all people. Amen? Amen? So, ang katong pangutana, nga naman tuod nga si Mama Mary, ni-appeal man sila o pa-purify at the same time, present ni Jesus dito sa templo. Because of the roots planted in the plan of God. So, they have to obey because they are Jewish. They belong to the Jewish people. Di ba? O pa biya mag-New Testament? O pa biya mag-New Testament? O pa biya makahatag sa mission si Jesus nga namatay sa cross? Then they are still in the Old Testament. Di ba? And then after that, they have to follow because they are part of the people of God. They are the part of the Jewish Christian people of God. They are part of Israel. Di ba? Israel is the people of God. Amen? So, they have to follow. Huh? Just like with Jesus, as I said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Because He Himself submitted to John the Baptist, who baptized. Amen? John baptized with water, washes with water, and Jesus baptized the Holy Spirit. Amen? Klaro na siya. Sa verse 22, verse 22c, to present to the Lord reminder of our relationship with God. Come to think, dili na siya, isimple na ko. Dili na ko mag-present ni Jesus sa akong anak. Or come to think, mayon ka nga, di na ako ni pabaptize. Or di na ako ni pakonfirmahan kay human naman ni bunyag. Or dili na rin ako siya pa sa talanahan. Because ang atong relationship sa Ginoo comes into the observance of our passage. Kay mao man na ang atong growth gikan sa birth, paingon sa coming of age, marriage, dayon tiguan na din na maayo ang rheuma, illness na, sakit ng likod kanunay, daghan ang bation, nanata sa illness, and then death. In this particular passage, God wanted to be active in our lives because He wanted to be part of us. And that is our constant communion and relationship with Him. Amen? Okay, klaro? No? And then, this one, kung naay passage siya, apil ta sa relasyon sa Ginoo, apil ta sa iyang sacrament. Kaya naman ay mga sacrament. Diba? Naman ay sakramento sa bunyag, sakramento sa confirmation. When you come to age, that is the sacrament of confirmation. Sacrament of marriage, sacrament of extreme unction, and sacrament of death. Amen? No? Yung siya nga, this is done by the Lord with dignity. Yang gitagaan of importance. Yang gitagaan na ang tao pag-respetuhan. The soul, kinangan at tinangon. Kinaay, kinabuhi, dayon. Dilingon nga mamatay ang tao, butang na nadap ni dalan, nandun ba? Nunta, kinangan. Ato kung atimanon, ipalubong. No? Kung na ay magsakit, dili na niwat ka manon, di ka ganit muhatag o kwarta, di ka muamon. No? And then, ang bata nagdako, dili na niwat tuluan, dili na niwat paghapon o ipasimba. Nagdako ang bata, dili na niwat
demon. Bisan o nag-bisyo. No? Or ang inahan nga nag-anak, di na nimo atimanon ang bata nga mga tao. Pareha kang Jesus, wala atimana sa mga katauhan. Nag-antos sa Mama Mary, wala ni siya ablihin. Wala siya i-accommodate sa ihang anak nga mga anak na siya. Mabi na itong ihandong nga, yung sa pag-anak nga, wala may clean nga linen. Wala may ining tubig. Wala may alcohol. Wala tanan. Yung sa man to. Ha? Yung sa man. Kasunis ni ang puro ni Joseph may gipahid. Which is very, very fun. Very, very difficult to imagine. No? Yung anak, kalisod ang atong pagtotal sa atong Ginoo. And then in verse 23, sanctification of the firstborn and sacrifices. No? Ingo sa nga mamirit, forman siya, pigeon ng yung taon. Pigeons. Dili yun ang pigeons na pigeon. No? And then Simeon. Ang ngalan ni Simeon, he Yahweh has heard. Ang meaning sa Simeon. Si Simeon, he is righteous, devout. He spent his lifetime looking for consolation for the people of Israel. Naman na sa verse 25. The Holy Spirit rests on him. Not to die until he see or he will see the Messiah. Gigrant yun sa iya. No? Gigrant sa iya. One day, he was guided by the Holy Spirit that day, he had to be at the temple. So nakita niya si Mama Mary, si Joseph, o the baby Jesus. Dili to ingon nga, wala intervention to sa Ginoo. It is an answered prayer of Simeon. Amen? Answered prayer niya. One day, katong adlaw nga mag-dedicate sila sa temple, nakita nila si Simeon. Kaya si Simeon po, idala po siya dito sa templo during that day. Kita! Masama yung nabuhat na to. We are busy, impatient. We are so busy, impatient. Bisan pagdala sa atong bata dito sa simbahan o adlaw niyang natawhan. Kung mahimo, dagko talaga dila. I don't know, pag-apil o visa kay bugay kayo. Di ba? Dagko talaga dila. Kanya sa orasa ng dagko kadila, alas 6 na kay mo pa pagka-human sa overtime. Sa mama, no? We expect instant gratification manggod. No? Murang instant nga mentality dito, tanawa rin yun. Na instant baby. Di ba? Na instant coffee na po instant baby. Because of that. No? The sword, katong isa nga, the sword that will pierce into the side of Jesus to fulfill his obedience to God, to be the Messiah, no? To redeem us from our sinfulness, and then pierce the heart of the Blessed Mother. Nga nagsugong nagtanaw sa iyang anak. But also pierce in the hearts and mind of all people. I don't know. Nga kanunay na itong i-recall every Lent, every Semana Santa, kanunay na itong i-recall ang passion and death of Jesus Christ. Ha? Napay nakahilak nga nagsulong kang Jesus nga nag-antos sa cross, napay nakahilak sa ato. No? Napay na guilty. Napay na ginonsol. Kaya ka na ng cross, imong gibutang diha, nakadugo si Kristo, wala na gibutang diha, basta lang decoration. Para pag-remind na to, this is how Jesus suffered for our sinfulness because He wanted to redeem us from our lives and bring us all to the holy banquet of the Lord in heaven. Amen?
Thank you very much for listening, and I hope na naamo kanunay. I don't know, makatabang ba sa inyo ang kinabuhi? Kung sa na nga itong Bible study o dili makatabang sa ato, kinanglan nga makatabang. Pasabot, because understanding magod, kung makasabot ka, mabutan siya mong kasing-kasing, o malihog diya sa inyong mga kamot, o sa imuha, o makahatag, o kalinawan diya sa iyong paglantaw sa kinabuhi. Kaning tanan atong ipangayo kanunay sa atong Bible study, pinagi ni Jesus, o pinagi sa pag-uban ni Mama Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Be to us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pagpakan na itong Ginoo. Atong kamuling wangod. Praise the Lord. Hallelujah.